Dito nawa disalahkan malaikat na sa bayalingi tugas at kadua ko malapor si minggu. Aso sini mulapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masampanya. Nasabaya sampayangnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nah cata mi malaikat pahalana, tapi urusan tas urusuki langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya ko pak doang, nah cata mi malaikat na pernah lapor. Kamu kira, ya nanti ya ampai dia usah pakai ya tuh kau tahu liwat lape na doang na kupure mak beresalah. Aja na kupure ko mak beresalah na tatutu itu. Walaupun doa sudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau itu adalah sempaya monremi lawi nasabah sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira? Pada kena mata lipongi aja dapat dia patah lipongi apa pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ia dengi keistimewaan dari Allah Ta'ala tau angkai pasabara itaw na kanay musibah amaten. Dan itu pahalanya besar. Makanya situngan na ta'ziyah bukan hanya tenero mata de ceramah, tapi kehadirat tak na reko ang kasalasidin na keluarga tadi sulori pagnasin ng Allah Ta'ala nang kagihadere untuk mencari pakbura secara ininawan. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini nang kehadere
Walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya. Tanya betulan na korangnya melo ikirim. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabak tasik di huruf hilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo ya kiringang lakotong mateli sebagai rezeki di sisinya, mamagi-magi na wadi na lulong syafaat. Imma di atajangan asa ginanga dilalako buro na magkoto parupay mang ananungang asal makan na luar no akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah na sebab magkali na bita narikogan na 40 umatku 10 kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na 40 na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Narimako na naro pasti ripalawangat ta ang kaitarima pak dongan na dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad ila khadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhumah Haji Syafi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganna dega gacau upa tau matewi nare komace bija-bijana maka reson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situngan na Bapak Ibu sekalian, ang kawatto na degaga sisat guna-guna na waramparani si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kaya kawatto yaro, nareko kama ilino. Naiya panayasa kama lino, nareko. Ketika hari kebangkitan itu berarti purani kama dino. Jadi okopya sorry mondrito napaligaguna na waramparan si bawo wija-wija. Dena si tulot tau wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur ia komo pikir buruk dei patu. Nasaba iro alam kubur bukan alam akhirat. Terpahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna decengnya angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dia na cocok. Makanya dua mi kesempatan nomor si diri waktu tuota, nomor 2 nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng riwat tu mateta. Ia meru 2 kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Ia na tu nak kada nabita mau pa itawe na rekomasi jay mati. Nasaba de na paja amalak na di masih berjalan.
dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya dimilodong. Tapi iya kumakali na bita macila kita na reko aka maralino pampuno na sama makasama-sama kita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na kopi. Mati te ilam matawe diga turun. Nggak usah hari kemudian kita bicara. Nasa ko mapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Taki borang iwak Pak Tomatota. Taki borang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kayak hadir, kita makan jaki pikiran tak. Bikin isang imaga sijak na nalupay kita otomate. Na degaga tau tajampang. Jadi si satu pakoli bikin isang imaga sijak na nalupay kita na rekotomate maka degaga tau tajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Palingan dong nga sumitit tari. Ya kumala daki makanya ampe tamala dapat tumalit talo ko pada taro patawa di jaji dong nga sotari. Tapi ako tomasik ke de sisa gagat ya sisa maldio mi te ko tomate. Iya. Makadai tomatat tariolo. Iya riwat tutum na rekomat tajang ko kumato amatyangan. Iya ko wija-wijam mo murad no nga buta chiwari ko. Iya ko taulangnya murad no nga buta rapa ko. Makadaka anak talagi le harapkan milodongan ni buta chiwali mo betungan na madudong mo papakuragay. Nasabatu ki lagi mandari na lupay ki. Lai kiri lo jupanda makulay yung minatalipo ko chapu idin. Ya kupuray kiri nga SMS manikalalato ni kirimata. Denang ka na ko tanatana makala mandisi mo ki katuma purani gamandre mana satu ki. Aja na nana tay tanang idin ang kay tu makukol. Agkasya galaw ta siya reki buro na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Akadua milaw masyar taluratu an napulo na solalan na sitaw na akadua milaw siyaray tomatot talalan na sitaw ni na manas sa idi mapahangagama mopi maga pabija-bijata ko din na napahangagama aja tatajan nila siyaray. Mas kita sadari ro pa. Apalagi ko balibolata manitanya pajay. Idi aroni makadang kabainay ko, idi makunray makadang kalakay ko. Iyan na pujisani ko totoo. Tapi ako tomate pasti juga akan meninggalkan. Terremoto, makunray terremoto. Gana siulang pasti mapasa status nyo ko to. Sada 1 bulan bapak meninggalkan. Yeah. Yan ang kanaduda yawa makome makadasabar kita sa makasih. Yeah. Iya. Mesti saya ingatkan Pak. Iya nadena makanja bukungnya tapas sadia lo sorimul riman rasa. Tasakamaya tu tabawai makokwai ulawangnya tapunai o kue bolata. Dia patunya punai Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan na ito nakadapat tasaw ko iya pa mapunay ko de mapunay salama mapunay mo pide betu mapunay betungan na iya ko ang kamo kasara na mo katani de betu mo alay hakikin tapi iya ko mo berengi kasara na ang kanito hakikin na mo karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja na megala da ulawa tataro. Mak bulawa gang tasiko. Macam lama na ngulun na kulay buting. Pamulit titiyo ko kamano ko. Tapi dito na ko tau pentrang na dito.
Iya. Aja tak ada nanukumostas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Ia tuh ulawan nama kunrai anu tasuk mana tuh. Kega nomor rosi di rantai. Itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung. Yang kesana gelang. Itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tulawan nama kunrai. Ia makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapun, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Paya makoko apa, itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki, makada kaon na tapas sadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, tuli ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasang ang kamasigi na bangon tawe, idi tanggung sumurbor na. Ya kotannya sumurbor tatanggung atau ang kagaga na paketes sikola pondok pesantren atau sekolah atau pantiasuhan na melo makbor makanya kuidi nasaba na pake makjenne lolongan ni apalang sisaway jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makiapalang matam mayukura na sarri makiapalang kemudian turun ke akar tanaman kemudian tanaman itu berbuah maka itu berpahala. Na inong yero na nae, patapulo so na patapulo ni na dinacapu kuatan na. Setiap ibadah yang dia lakukan, kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Tasakamay ba? Tongang makadaki masoli, mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso, ia panawat di paya talolongan ngapalan na nariko kama ilino. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang makasih aja nih di pajamai na pangkat tahu Pak Dega na jama de na pigaw ina na tulilari pahalana. Yan na tunah kada ko surumon ri ang kata ko surumon ri maselam ngite di ginang kau jamai ya maja na kamakala Dega pala mako kada de. Yero na na pure mo Pak Guru mancaji guru. Mancaji guru ang kamuri na. Yero pure mo Pak Guru ang yero na yero na Pak Guru ang kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi yero Pak disangang ya pure mo Pak Guru ang tatala imalabar di tangana umay na sabari na amal kang materu yan na rotuliyalik ko hadiah po bang alatala pahala. Makino. Makay ka pa termasuk itu kung kagalut tak melo nalalala tawi tali laloy. May katuto di napahang. Nasa kurang itu galungnya. Di napahang iya tu. Iya tu galungnya kung talay lalang, iya itu tapunay. Iya tu tasalay iya matu, maupa kiko talay. Isalay wija-wija dali ko ningarag. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tiga tahu makasike pa. May pulay bata galung na di na melo. Iya. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Yakwidi yolo mate lakay na lakay baynita. Manasalakay mon malay. Yakwidi bayne yolo mate na bayne lakay ta bayne mon malay. Makwami ito. Iya. Aja takada na puji kilakay ko na puji sani makokwa. Iya ko mate. Masa gede na bayne. Natuki lagi melo bayne palay ko mate. Ah, dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadang-kala kehidupan ini kalau dia sadari. Siya kaya tanah tuko kilino. Sinampalada. Likul lisain hasabi wa hasabi ummati. Bayna si itina wa sabayin nasa nabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto malolisuki makarwe matoni. Iya. Makomoto. Apalagi kung kanila sa ito limapi.
Na tandra-tandra matangang itu kan nomor oksigen na mo ba na ubang niya. Tandra niya. SMS na lang kalamong ito. Yan naman pat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to ito. Natandra manang ito pa. Maparingarami. Nasabakali kaya punay ito kahapakay nito. Tanya hamili. Ito takalewe hapakay mi. Di kaya punay ito. Matay. Hapakay mi. Iya kunalay po nga latala nalagay pakita selesai. Di gaga. Jadi dito gaga hamili. Hapakay mi. Yan na ito ampay natin nga gamay iruba wa takalewe. Terutama di makunray aja na tapalit ya Ronita. Nasa dito ya ustaz. Aja tapalit nasawa makumimatiro na kibo po nga latala. Sukuru kiro pa bireno po nga latala. Ya kumeki pompa-umpa kita lengiban ni chilla. Aja takalu inapatapaliko palite. Kapot yung makunray na palit, nakaluna po na palit ko pati ko nga ngetaho. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Na pinran na mi po ang alatala. Hindi ka agad ba? Hindi kaya po na ito. Mga kung kau to na tayo pinran na pitulay ka chaspion na. Pinran nyo to na napi palit ka chaspion na loko chopo na kamachay. Makumati itu po nga latala, makaligin ako to, ni mo bisa wala kumati pinalit. An begitu. Dia nalarang ya agama itu macanti Pak Bu, tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak, mega to ka kita-kita nasa macanti ke televisi ya narupan rasa. Iya. Tapi dia to nako to penranya. Jadi usahakan, ya makalaka nak macaki, usahakan yang kawa-kawa. Tadi itu namanya kan, kung kamasigi ibamu, nang kasamit tapatamu kutong kana tu wala ta kusuro. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito nakala nabita nigi bagong sigi masigi makadami mambana masjidan. Nigi to bagong masigi. Dito nakala sigi masigi. Jadi aja tak kena bangun sigi masigi manrasa ki kuci di masigi. Iya, jadi maka nabi tanigi ni kita bangun masigi okolino karena po Allah Taala ibangungan ng istanok nila surimo rin po Allah Taala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko mabangon ite tatang ka hotele na kusuruga. Angka boleh ya kiboran. Namo din na sampayang. Iya, natanya pa sampayang ijanji pasidak kayo. Namo din na sampayang, din na tama. Ang kabola tapi dia na tama. Makanya kan si Tondra akimi sholat wa atu zakat. Kan si Tondra ya. Tatongi sampayangnya na saba itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakat, keluarkan zakat. Akan majasa ke itu pasti ada kemon rebe Pak. Yang mau tu zakat yolo. Ya komen ya saya tak tahu zakat itu pala yolo. Iya je kanja tapoda memang imbas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumo pigalungin ni pasunem. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun raya linay maraiji. Pak ya kui dompingi galun na mo bapaan. Ya kui gugu galun na bapaan. Mak bajasi te galun na bapaan si sanay daros galun na mak na. Jadi upasannya, jadi usahakan. Tapakan jaki saka nasaba ya komeki misang waram parata tatamba atau desa kan itu. Apa iya ku iya tahu memang kemajasa ke kisi di juta, na tahu pe masih di juta si tengah, berarti 50% dari temenre. Iya ku pasti dah kakak dia cocok, nasaba dia hitungan na. Iya ku saka ka mana 2,5%. Komal, iya ku ase kan 5%. Nasa, dia na mega. Maka po yun ka tuma dari kinasa din na siya kay dupa man yan kamasa din na siya kay dupa siya kami majumpa no. Nasa 5 pante siya mo dupa nasa 20 mikaro ko na 5 pante tumpa no 20 karo mo dupa. Ya kini 20 karo mo pa no na 5 pante ni mo dupa dari kino. Hindi niya na pa no na.
Begitu, makurasuko rumit. Iya. Jadi usahakan ya roba, bu. Tapakan jadi. Yesus kasaka waka seke raka si cawe kemana itu. Napa nih denanre api pak. Aja nata kada. Tanya na sorry mo direke lino bawang. Denanre namo boleh dito na denanre api. Namo na tu no tahu api itu dito na denanre api ko makan jadi sekan. Nasabak kayo na sakay ropo. Cari pawasa makin lega ina mapacing. Di kong kagagay legan mapacing berarti cari pane lega. Na dito nanre api dara eko dia na macarepa. Macarepa na tu nanre api. Makumati boleh. Tanya mi carepa makan tulu upel mo bola ko cocok ni mapacing lahiran na tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tawa dito nanre na sama sipa na mi api matuno. Ya ko nalagay sipa na pangalatawa. Apa sipa na pi na tumi anu macarepa. Kama ko itu. Ya ko makadaki bitaw kinanre ti bolata na magampak. Pakajaki basaka na de na minanre. Namo na tuno api ta dito nanre apa de garopona. Kama ko itu ampai na bibarahin 40 so na 40 ni na tuno de nanre api. Makada pangalata lang podagi pi acake ko de nanre. Nasaba magay anu mapancing. De nanre gagay ko palena kang ko de na sidakang. O pulok ko nito dasar na nang kaya sa mula balu. Kaya sa kumanam ito. Manre nenre ase barun na denan re jolo ko dena baca kumanam itu. Tapi napasalaman natin makukuhay. Kira. Jadi ini penting saya wasiatkan. Mesti. Tapakan jaki masih dekat komiki selama. Apa itu tau mabas saya pa ay lay puji mana. Namo to seke puji to. Yo po tau kat di itu namo to seke cacat to. Iya. Bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca pak dalam satu riwayat makreya kong katau seke latuki anak tako anak makunre anak tajalalu tu tadi. Apa pertama turanaka? Iya dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mutarima. Apa ia tu tahu seke okolino dega sahabatna namo kusuriman riba koto. Tolilau jadi itu. Ini aja teman seke pak. Padahal ko tahu maseke itu namo tahu seke cacat pi makala tu tahu seke payano padala na wali na pali. Iya. Iya. Nah penia komiki yang enggak tahu kanja besabawan ni. Pasti enggak kita tahu kanja. Namo pura ki lau salah 10 tahu ko makai mabasa kita patau kanja ki. Tanya pasang pajang, ya ko pasang pajang ite makala ite teman-teman. Ya ko pasang pajang ina maseke makala ite pasang pajak bawang ya. Isang-isang bawang lasuna. Dia tu guys na lasun kita kira lasun cala. Ilan le oli na mama satu ampu naman di tangan. Yan riasa bawang. Pasang pajak dia guys na. Yan pa'y kung kabawan na tuto matawa bawang. Palagi kung makali ustas bawang. Tapi jalur keselamatan, ia rolet yang asalamakannya Pak Bu, may galalan na, may galalan na. Ang kataw salama na sabat sampayan na, ang kataw salama na sabat sikiri na, ang kataw salama na sabat baca Quran na, ang kataw salama na sabat ampe-ampe medicine na law padan na rupataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako patede, deto na te mana suku pak dulu lepas suku mana. Angkat aku suruh masampaja maka galak tapi kusuruh mapuasa nasa nama itu ramalan sa disipan rasa rasa toka. Angkat aku suruh masidak kamaka seke tapi aku masampaja sunat di gagak kala. Angkat aku suruh masih kiri pak kita nggak tapi aku mengaji ulang-ulang tema baca Quran. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketiak dia nak kena sumbah, tunggu dia nak kena sumbah, tapi kita melihat bahwa tidak pernah alpa sholat sunnahnya. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui, ya biko dia tu nata puasa, dia tu nata sikri, dia tu nata ngaji, dia tu nama seke tu ni dia sisa gabu-gabu ada. Pamasi manisapa. Tapi dia tu gak tahu dia kade Cina pak, kamu nemu. Cuma kami tahu mega tasalan. Dito tu gaga tau madiki suku to pasti kekurangan. Namo pikko bati tamite tatang kekurangan. Iya.
Jadi na tu ampai dia tu tinawat dibenci lah date kung kataw si benci kay jamo ta benci lah dai. Kamu tu matulang kaniway. Apalagi ko pa politi, pajay. Dia lalo ta si salah-salah. Menre itu mancagi, iya itu ko watun na makampanya ten na madakin no kacanaw to na. Ya ko terpilih mandari takut tu rapat. Tapi dia tu nak apa dewa deh. Iya. Apa agan asa nanapura mo waja napaka napili. Iya, maka natua takupura ko waja na pipili ni si kuya ni. Makiro. Yo buko din na waja kito din na pipili to 5 tanak matero. Yo buko talay pa dire na makara kasalasain. Hindi matupo dito. Iya. Tapi dito gago ko din. Ibadah kay gatonroy matu ya kapoy nomoro si di sampaja perlu jalalo tasalay namo magarepata sampajang ya pe ko detu le tapat waktu makalata maloroy tate 10 2 5 manne namo tate si di pita jamay kokopyo ro sampa batuangan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamulawat tu ia koy monri na de tatta ya sah bahkan makna nabita ya kung kataw masampajang pura mo roko sirakan na tamo batu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sa pura ni roko cica na patoko pole roko masampajang lororo na tapak bangas sarataw makna nabita lay hukumu mo pia tu te masampajang ko watuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarami nabita abdalus sholat awal waktiha si kanja ne sampaja ko pamula waktu na sabak magay maaja na jito mabela hindi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamaryo nya way yo po ko katalupi goray si garit gini siya makiro mangundangi rapa tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay lang kay naliwa kunrun mako tapi aku undang itu apalagi ko de pernah dapi waktu nanangka tate arwa undangan tate pitu nilang kamu kan kasih matajang malah dai porano mako mati itu po ngala taala ko tate 12 na tama loroy na sitangana 12 mong kami man ko masige tudang iya tu tau iyanci pamase maraja ko po ngala taala yan na riasa menunggu waktu nang kapo tu tau kama pitay na palari panapay naganggo seta pura ni nala sa lisapa nanita si bunga-bunga na chuke si padahal pura ni bataw napay ni ngaraman kira sasay de panipulong na pulos si napay liwa gan na bagit katotaw bapi masalawa pita na chakarudo hindi ka pangaro ito tau sahakang tagang kuliangang kung makadang katuto tau makada sibuk ki ustas sibuk ki pa dito masampaya talaga may wajah pa sibuk ko kada to masapadale sigilingan ije to kapang manang kamalupay malikwe dale nagara-gara masapadale mastina salay bijole itu jama-jama masapadale mulok kung maturo ingidale laong ko yun milaw kung maturo ingidale napako ka yan ito ang paisuro masampaya subo na palo galungi isuro masampaya subo na palo pasay yo po siya sama ko koy ang kami man ko pasay di pa na subo tapi dito ka tau penra makuro di aja ya lalo ko tau pandrita pahakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome koma baraka dale muna ko masapa dale ko masip pitana na pa ko masuk yan ato nakadamano mature iya tu manu dito na may makali ja ukutanya na mapatang de pa to na mapatang di panalabos sa mata na senendre na machik tate 12 matu mo ni nataddo isiban na nasaba no imalay ka sa partiga malam melo isubo matu nataddo si isiban na ay masikiri itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masyip itu na no yan napitan na tanen no ni tagare
10 na jaji manre menemo. Makarek-karek minan yo pwede chi dia na tajaji na mo andre makatore chi. Ay kala yo kumanu Nere. Yan ti akong kataw makadag kana kada pigaya nata. Dalilo po ya bukan may nakotasi dia na makisiyang tatang kalolongan kasa syafaat pahala. Na mau pa ula de to migana na ba tau pa na to migana. Pa makada nabitag kasa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na deceng na pigaw nata ang kabonus na lulong at tumatoy. Yan na ito nakala nabita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu anak makunraya syafaat. Ya kung kedua anak tanak makunraya na pasampayamu akaran lukit. Dia na pagisaiki po nga latala api neraka. Yan may ko anak-aroan sabaran. Sabana ki koron. Pak Dega pajaminan na koron na makunray. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sempajam. Yan na ito ang paymilodon na bita supaya mega anak umat na matu madimonri makunray. Yan na makukuha manasay. Kani kamati tani makunray. Kamana karon ko nisudot na mo. Iya. Pak mangka riwayat uruntuk maka dade na kamalino na rekode na 1:50. Katong makada 1:40. Jadi 40 makunray na pasi di aron perbandingan na penduduk na dino na pakamalino. Iya. Maka na kira-kira jagay arone kuci di mani arone na 40 makunray. Tanang naway ni gare. Aja na naron tapu iti na kucit iti lay na 40 iti bira makumani batita jagay. Makole ba nito batebe jagay bi makunray surim ri akhir zaman si bawat jagay bi arone di akhir zaman. Tanya nak makunray bawa mapabitaw makopot. Namo arone mapakataw. Katanya to malole ba namo to mapay mi kato gimpe. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak maluluin ini makukona mo to matoy. Apa iya na ro HP wero? Iya. Iya na ro HP we. Mega dak gunana tapi mega to kasolangan. Cecawali na sa to panditata. Iya. Iya kuidi melo make gunanya ko decing macam decing tapi aku mi palo ko jay majay. Makwa mega to makala pa balya tu HP kakade nang kana balya HP ya ko makala ko talu to na tapuk tau makatan ni HP mi tu pa balya okay. Makanya saya wasiatkan terjaga tantangannya sekarang berat Pak dan gampang. Makanya kung ka masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana aja na ni sama nang te masalah tak iya mapangewala kay natapamaki buat status. Oh ternyata kau begitu. Ya. Apalagi kumaki buat ni status aku tersakiti. Kenapa? Kung ka masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Ya ko Pak dong ngamit mo pa itajam. Makanya ko macan ringin laki itaja tilo dong. Iya. Aja tilo dong matanggal ada nak kedua ni malaikat malapro so sini malapro so kami sih. Maga ni ko jumai na chandri. Namin lodongin ade pa dilapro. Nacatak mi malaikat aso satu dicatak mo pa aso ha icatak mo pa sini pinapelapor nawa ditubot tina dia penilapor makiro dito nawa disalahkan malaikat na sa bayaling tugas at kadua ko malapor siul siminggu aso sini mo lapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak suruh ni masampanya. Nasabaya sampayangnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nah catak mi malaikat pahalana tapi urusan tas urus suki langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya kok Pak doang. Nah catak mi malaikat na pernah lapor. Sama kira. Ya nanti ya ampai dia usah pakai ya tuh kau tahu liwat lapin na doon na kupure mak beresalah. Aja na kupure ko mak beresalah na tatutun itu.
Walaupun doa sudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau ikut dalam sempaya monremi lawi, nasabah sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira? Pada kena mata lipongi, aja dapat dia patah lipongi apa pemilau. Salah-salah itu, maka dia malaikat terlambat kok bos. Nah pura nama bicara. Kamu kira? Mestinya dipahami, makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Niki joka, angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya kota baca ya aja tuh kasih sambung. Tak lupa dong ya tuh Pak. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2. Wala haula wala quwwata illa billah 3. Iya ku baca Bismillahi tawakkaltu ini akan ada yang kata joka. Agak tak kata joka. Mekilau masih nggak mekilau siruntuk, mekilau maga atau dalam perjalanan aja tak masalah maka nak kayak musibah deh. Tak bacanya itu Bismillahi tawakkaltu. Nasabak upam mulaiwi, nasabak baraka asanna pong Allah Ta'ala. Tawakkaltu okoma idi madendon. Napaki makada alallahi sini na melo urus o kumana mi di uparewa po. Napa makada degaga elo ulle ko to elo ulle tamana mi na tiasa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Jadi baca ba bismillahirrahmanirrahim. Napa gini betul cukup bola na bako na pala. Awe. Kiro tomato tariolo macam makada kiasan makada cengari cupok bolam ya kumita mau pi cupok bolam tu de selama ko tu yo pidi cupok na bola te cengari ya nasang itu cupok bola ajojo na ului ajojo na ului de tu ni cengari cukuki icukuki jojo na uli ya kodega kay bayangan na uli kada aja bujok ka abalatu nyana tu nasa copok bolamu dia tu nak kada copok na bola ya monroy ya copok bolamu iya yo pidi macopok na bola te yonroy cengari itu le cengari pak liwai belana. Makanya itu nak kali copok bola sitongan na ulu itu jojo na ulu na suruh kimite. Apa ya tu tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na ulu. Hilang itu bayangan kepalanya. Apa dia itu gaga napakan kapong Allah Ta'ala dia nalingitan rah. Takta nalingitan rah dia nalawawang itu. Kung kataw makada mati mandada, dia na mati mandada. Sepalay ko to makada. Iji tiasa ni mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Tiasa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko monrobi patapulo taon na mapamati. Dia na mati mandada. Na makatit katuwa. Manang kamuha sa mati mandada. Na patapulo tutut. Ya miya sa mandada. Ako tapapas jaji na mati. Yan tiasa mati mandada. Pa sila lo na jaji na mati. Ya ko 50 mo itong umuro na namati. Dia ito namati mandada. Namakatit katuwa. Ang kamana to tanra na may kimatin ro katanda siya karudo. Papidali manang ito. Ajalalo ta sa saya to siya karudo. Pa may katuto na mo siya tinro na cherito. Manang kamana nasa makwa mata patinron. Awe make gataw pa siya matinro matana. Egan na jamaah ko urunto. Ang kalalo si Minggu din ang kalatinro. Macalak matana pada kumelo betu madara matana 1 minggu tidak bisa tidur. Aja papedalela dia tu cakarudu maga na kene langsung bangi matinro dia tu cakarudu matangangi mapaladio tu nata pamatinro bawa. Iya na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu dalam ngantuk aja ta sesereta. Akada nabi taja muga bawangnya lemu. Ya ko cakarudu ke tinro ki. Aja takarmeno aja na jolo apa pisawi. Apa ya ko jama-jama tataja makala selesai jama-jama aku degan selesai. Apalagi makun rejim. Degan selesai zaman.
Pure masasa me lemadaku sasa pure madaku sasa me men remanasu pure manasu me pelenanan re pulang pelenanan re me ma bisa panne pure ni man rematu ma bisa pare kurang bisa panne misi 50 sasa 50 sasa misi lapi pure lapi sasa misi lo manasu dega purana iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampaja iya natanne di papurai makiro adega purana jamata tu wah, yo gari arone kamu. Iya, dia itu kan coret yang zaman makun rai. Makanya ti Pak Guru ki Bu, ya kotome matinro ibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 supaya sinin na takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya kau mapa buting yang kata sarai nama Pak Dimali atau polisi mamoto mabela pura ki makareso maga nama Pak Dilele tak ya bamu tu baca. Ya tu ni Pak Guru ngi isok ko nabita. Anu pati mah. Kami lawi pembantu nak nabita melo ko Pak Guru lebih makanja daripada itu milawi. Kaya rumah kana dia nanti tidak fit. Aga nasa nabita. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Kena kita baca ya loh. Dia matakko. De topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makun re ko pure matinro na pamoto, mondo tak kajenna. Madudu nyawa, iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tu melo tak matinro ni baca. Pa itu Pak Dongang yang kutumel matinro, mak jenne ki jolo. Baca Fatihah ke Pak Dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa Qul Allahu akatelu, kurang surat bil falak akatelu, kurang surat bin nas akatelu, alif lam mim kahum muflihun, ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, alhaqum takasur kacicang, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu. Mari kita baca loh kah? Agak jepit tak baca. Iya, baca mana ngira Bu? Fatihah kepa pada ko to masjidah ke 400 dirham berarti 40 juta. Baca qul Allahu akatali pertama kurangnya. Kulon seberat bil falak supaya dia ganggu gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kulon seberat binas untuk pakai salama. Alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah supaya dia ganggu kicing. Bismillah ke-20 sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nak kiri tawe. Kemudian yang kedua pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempak bolana detonan reati kecuali itu tema bolok wirisaloe wati memang ala lempak. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ibaca kepitu maka Nabi tak aja mematin ro pada mau umrah ke Cicang. Kega sang umrah yaitu ampai ko tomat tawa apa kan nyeri baca. Makanya kepiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqum takasur baca Cicang pada ku baca sisa buaya di lalana orangnya hadis dari Aisyah. Ya. Agak kita baca ini. 3 kul alhamdulillah tak barungan ko pala 5 tak dinya micu ya barungan min apa ya sapuam o kuata kalena riasa mandi ayat supaya nomor siji dina ganggu ki makhluk halus. Kemudian yang kedua dia tu nanu kita kolok bansane beli penge bansane kelejang tinge namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Gitu yang pai suruh ki masuk ke kota ya betul kan mandi barakah. Namun itu kotomilau doang. Itu tuh Fatihah tuh bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, diiso kemudian napa ya sepuluh kota kali ilawi barakat. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kemapat diutuh baca. Kemapat tuh baca Pak. Tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian
mesti makada kau nang kamu dalata makanja pi on rota apa iya tu alalang ka maki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada mahsyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, komuniro. Tapi angkat tu tahu kok pinaraka na pijempuk. Angkat tu pinaraka di jempuk. Angkat tu pada mahsyar dia lain naungan. Angkat tu kopi matu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati. Angkat tu neraka na payala. Syafaat na nabi tak tu don rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angkat tu syafaat umum kopi neraka na payala. Iya ko korang de iya ko syafaat Al-Quran mapamula la kuburu na jaga memang ni si salah iya ko syafaat na makanya ke tu surat apa ya suratul mulk tabarakah tahapala ibu iya napalamu itu suratul mulk insyaallah itu menjadi perisai di asap dalam asap kubur maka di Nabi surah Al-Munjiah isanya Al-Munjiah perisai dari asap kubur tabacai tahapalai ya ko tahapalai ini waiki insyaallah angka riwayat itu kone makada angkai malaikat pacalai melo calai nak kada suratul mulk aja nasabaka ka ilalan makada na tahu kalasi iya rote tau pase tanya tau musriak tau pase iya na pole boto rewai masempajang inapa mengaji baca suratul mulk paboto salat tapi pase masempaja masempaja tapi boto matoy nabaca mati suratul mulk sampai dia bisa hafal iya na waktu na may cala makanya suratul mulk aja mo cala nasama angka kailalan na dan itu tidak disiksa iya barakah na suratul mulk tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul mulk iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kok orangnya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut. Itu sampai ke sakarat itu Pak Iwai. Peko beti mewai jeneki. Pak enang kamu jenek nate mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Makanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magi suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya ko syahada. Kedomo patimu. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Dena cucu itap. Puko dena kedo timu. Ya ko la ilaha illallah. Dena kedo timu. Lillahi bibawak kedo. Bahkan yang ketahuan dibaca Allah. Pada tu hadisan man akhiru kalami la ilaha illallah pada hal jannah yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nulis baca asyhadu la ilaha illallah ya benar Allah. Tapi aku nulis mau baca itu suruh baca aja tak bacanya illallah ngemi makanya lakinu talkinkan tuntun dia. Ya kau pura ni nak baca adalah ilaha illallah. Amma kau ni aja nak tahu sih kan baca pi aja. Amma kau ni ina pura mau nak baca. Ya ni kau pura nak baca la ilaha illallah pasti kan nak tak tuntut sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega apa tahu nasa way pura mula la ngarola ilaha tapi dia nak baca. Mestinya kayak dianukan itulah orang yang meninggal itu orang yang sakarat. Dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takut di surah Yasin. Tanya tuh dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak Bunuh tahu Karena semana de syafaatnya itu. Makanya itu orang ketahuan berita di kitab hikmah itu nasuruh baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yon lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim bukan. Tapi yon lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalin mubin. Lepannya koron apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin.
Jadi yana rotabanong kunadapi ro lepang. Tanya salamun qaulan min rabbil rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbil rahim. Kung keluarga tak dalam perjalanan, atau kena musibah dalam perjalanan. Atau miloki ko bapak bilodong ngina salama, salamun qaulan min rabbil rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapala meron to? Kaya kabato ni baca ro bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa pa mangaribi ta baca Fatihah cicak kul Allahu katallu, kul surat bil falaq cicak, kul surat bin nas cicak, ayat kursi cicak na pero bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca katallu. Iya, supaya dia akan dia itu mangkali ngakariba maja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Iya. Pak Mega tu biasa masih reati kung kataw malicing. Pak ya tu lah saya tulah sati makataw ja. Dia apa tu napita. Iya, tapi wai majalada. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai. Nama gampai iris saya tulah sati. Yan ang kataw malioto bali bolata malioto na di masusa. Lasati ya tu. Nanti sempat dia ti. Iya. Tawe maliki pasangin ngalin na madenrag. Tawe maligul ka salin na mekke. Ito lasa ya tu. Maliw to bali bola na sa nachicil niya. Tumako nachicil na talente ko sa ruwaja. Tapi dito gago ko penra di gago. May kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman na matandre-tandre palan. Ang kato nakarongang inabita. Nasama ni sa nabita kala maponcho numero na umaku may kami tinro na nayatuo na. Kami kay tinro ta na ito tato. Tare kini kare. Tate siya ka tinro ko ni. Tate siya ka po. Tate dua. Iya ko tate serata tinro. Moto ni tate lima. Tate apa? Ko tate serala ko tate apa siya dyan. 7 jam. Napa matinro sih? Kung matinro 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam matinro. Berarti 10, 20 paja tulan na sa sisiwan ni. Agad taja malian, manre. Apalagi kung kataw tatip pariwabo piwan ni natinro tatya serapi lenoto. Napa matinro si tatya sidi sangan na pilima noto karemeni. Yata itu kon na pulo na tao ngumuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kang untuk deceng. Matinro ki niya kang moto masampajat tahajud. Tanya kang untuk moto masampajat subuh. Neka matinro masih supaya moto ka masampajat subuh. Siaga tata matinro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada itu kumakalame ka matinro masih untuk moto menonton Pak Golo. Ya to itu nalolonga. Niya kemarin untuk agama, padan matu ko subuh, masa paja subuh ki. Suyu pacapuran na sampai subuh. Tanya kami mani masa paja lorong. Jadi kenro ki lo tetap menuju ke salat. Ya nanti asa sampai tepat tuh. Tanya kami mani. Makanya niya salat dengan niya mau salat itu beda. Ya kok niya salat pada saat takbiratul ihram. Kalau niya mau salat, aku suju pacapurannya. Makanya tuh sampai dari salangnya 2. Itu beresalang, iya itu mak beresalang atau sirut itu si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi waktu pamulan. Kemudian salam ke kiri napela pesan. Jadi kau tanya kami masam pajak. Itu kira kau suju pacapura di sampai subuh tanya kami masam pejalur. Lauki galungnya tetap menuju ke sholat. Apa pura tanya kami untuk masam pajak. Lauki darah tetap menuju ke sholat. Iya kau mati kau darah karena mati syahid karena meninggalnya untuk sholat. Kama kiro. Yan nariasa sampai tepat tuh nang kahadasan nabita. Maka nabita umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Suju pacapuran na tarawih pacapura suju tarawih. Ternyata memang ini untuk matarawih to memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Pasti sumpu-sumpungi. Aja nih rumah kada. Assalamualaikum lepak di weh tepat 5 menit masampaja na pasti tengah jam magosip mangkaroki. Itu lesokongi. Apa kira? Pastinya niat. Itu ampai ko to mangaji. Biasa cuma pertama korada.
Agak sana jero hataman Quran kung kanana biasa pada tema iya tu papan tema nabaca wa duha layawa kan nadapi kulong subrat binas rewa pe malokopati si bali plani male gang kahumu muflihun na pamilaw dong magini parewa na teman na mani parewa itu namanya tahlil Quran supaya dia naletu Quran na rewa si pemang jadi ya romatu komate berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh parewa yolo supaya si sambungi materu. Makitung pay suruh rewa tu yolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makitung bagus. Jadi aja tanu betul tapi ya ku ya pak kuisa suruga tau malapa itu tinda. Dega susah no kepada narupata. Isa suruh gitu. Katau malapa ti ne cubi-cubi ko tau makalay de mero kasi nesang. Palay kung katau may mapangewang nesang ele na tuju makalay si sala ka ako mapangewang alabi di mamako. Iya tau makitong kabulaan ko suruh. Yo pwede siya sa manasay sala na to mewa nasa yan pati mewa. Iya. Tapakanjaki ahlat ako pada taruh insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh kata ya. Nih, mudahkan kita urukong kagak kata urusuk mudahkan. Kegagalan nanti mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka gak termasuk di madiri dalam yang makuhi. Ya nangkat batu kutu tangan lalang kita legai. Pakai pasalama ya tuh. Kagoro ko tu batay tu tutui. Yo potong mabiri batay. Mangudo sari na pengin lo ko tangala batay. Sesa. Ang katudosa pa. Di napahang ito. Ya tu polisi tidur. Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy itu. Ya ko ruway isa na panumpan na to na lupa oto na nano ko mana ta ko to ruway na di mana gitu tutun renge. Ya tu de na sadari tahu itu. Niya kung kaaga-aga nasuri na bitalagay. Ang karupo ko lalang na nasuri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo pwede tumaki buah palang ko lalang. Palagi ka ito bango to pasangkingin. Di na sadari ito. Dan itu dosa besar. Di na sadari. Iya. Tapi dito gago ko di. Nasiyaga to lalo siya so siyaga pa motor makire-kire mapadisi manang siyaga kan na tao isusay lalan na siya soy gara-gara di taga ro gagaro mate ki mato na tolinola mo patawi de gaga di na tao di wasusat cik di bawah tao isusay pa wat di siratu kita tertunda tama suruga untuk minta kehalalannya nanti kalau jadi kemudian apalagi kok siratu tao isusay siya so nama-nama iga deh tapi dia tuh kok penra di itu gagawin ito na pulo kuro di gaga. Iya. Ini dia nasadari tahu ya. Iya. Mudah kang. Nanya itu tahu lomongi pada narupa tahu pak salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalan. Ko sampajang kemudahan sakratul maut angka tu ko di Jumat. Namanya sholat sunat tahwini sakratil maut 2 rakang purapi mas sampai yang mengeribi sampai ya sunnah rawatib imun rin na mengeribi 2 rakang tapi pangupuna izazul pangupuna tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit jama. Tapi itu untuk kemudahan sakratul maut. Yang kedua ipatajang pasaginang ng ikiburuna. Itu sholat sunat tahwini sakratil maut. Desa mo tajama kapang? Ya kota nayero sampai ya sunat awabin na tajama. Anarakan na palawangan ng mga didesay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai ya sunat awabin. Ya kode itu lejame seso. Cica na si minggu. Namoya na ko ni Juma'i bawah. Ya kode itu sisa si minggu. Sisa na si ulang. Ya kode mo patuloy sisa siula sisa tulan na si tao. Ya kode tuloy naman pati pure tajama cicak. Iya. Ya kode mo patuloy aja na lakutu.
Kemudian dia ko puasa, kata tu puasa makanya. Kau dia tu 5 puasa Senin Kamis, puasakan ayamul bid. 10 telu, 10 pas, 10 5 lagi. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tani gidi jamai pada kuma puasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Itu puasana Nabi Adam. Biasa mita jamai rodi. Kaya ko dia tule pasidakay na ton roy. Ang kato tu pasidakah. Ang kato tu sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi ada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi itu keseluruhan. Ta baca katalu ko peraki masuk pajak. Malponco mo to subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Tabla. Depa. Ya ko dia tulir pasidakana. Ia pasti ya memang telah memang dipasidak ke kami nama tandre kega ia pasidak ke kami nama tandre ia kong kata milau sumbangan ia lengi goncing on rodita dia pernah kata jamai kami milau sumbangan kalian kata la goncing lo ni malah atau ia lengi tasa enalena malang ia lena ia pe kode tulei aja tite ko tak berengi pasidak kata kalabannya rodi na patapampeng makalabaw. Ina tu nakala po ngalatala ni gini aku malinga din ang bilangan nga nalinga dito bilangan ng prewakan. Yo pukuigat tangin na sira tu na paisoro si tema ta. Andra si malaika. Sila da imadeki. Tapi ka tu pasti dak kababu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa amalkan. Saya dapat itu di hadis aga ang kataunasan na bita di naloko pada masyar apa napa ibangkit kataw ini palalamat kinrosa tu tema tu malalalo pada masyar jampu memang yalin jadi di naloko pada masyar antar baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat kaya yano tau masidakai deni sangi makalani kana sidakai tau isidakai deni tau sangi makalani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ia di mampu-mampu aja na masjid kamatanrang ita paki. Ia ta paki na. Peko carana sapaki onro wadingi masjid kaki detis sangi makalani gatau tasidak kai. Ia tahu ko tasidak kai ia deto di sangi makaledi maling. Kamagampamo Pak, mega tu pesantren ko penrak pesantren na gurutan. Pesantren prepare, pusidra banyak pesantren. Palai ko kepala korang atau panti asuhan. Tapo da bani gurun maka databi pa ustaz kagana taputo na sikola wadi bantu anak yatim gato pakir miskin maka da engkah maka da isya kapag kamajana si ulang oputo na itu makanan maka da misalnya 500 sabu kadaya pakiringan ipagkamaja setiap bulan iya patanggungan tapi aja tapodang nga iron na kadanigasan aja to na tapasirunto ka aja to tapodang maka da bantu kinaro yang sa nabita tau masidakkay din isang makalani ka tau nasidakkay tau isidakkay dito isang makalani ka sidakkay. Jadi ya ko para salasay mati orang nana namasu na berhasil denang taniris sa makalaya dia sa bantu yan na waktu na masikola. Itulah yang sebelum sampai kepada masa sudah dijemput. Dia nalaw antri napay malala na jemput dibawa kay Rafiki Lala. Yo pukoy pasipulong iya to tawin apay bagay nga ngampalo ni soting ibalender manamo pa ya. De na langsung ya. Sapaki lalang yo at dingi magampat tama suruga. De nanter. Atau melo kita masuruga de tantri. Melo kita. Magampa telu pasan na nabi tayo dahulu na jannat salam. Kung kita masuruga dengan penuh keselamatan. Kega. Wala idece to mapija lo kuridi. Ya kung kataw masike abas. Na paujaki tayo tilodong ni madece. Tuloy mo kira-kira. Yo po kumasik kita ito makareto siya kaparang na siya. Sisile mo aja nasa layo. Yang kedua oto ki makasiwa riwat tumamana-mana tinro na tao. Itu sholat tahajud. Namudon rakam. Kemudian yang ketiga wajarang yang rang tawakin rangnya dini podang. Bali bolata macicil motor ini palepat. Sama. Bisa suruh lagi. Tuloy mo. Madodong memang
Tadi ko nikaga tule mala cara maku mapamula na latu capana yato na cibetala. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidus Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak, karena dia adalah Sayyidul Anbiya, diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak, degaga pak dongan na paturu po ngalatala. Banna mapamuli Nabi pamulangnya leturia, menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak, kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi degaga patari ibaldisi bapak ibu sekalian na paro sesekali rilain na waktu na napaturo po ngalatala Sayyidul Istighfar. Terima mato. Magay makalibalisi makumani bate kumelo pa sila kay bi umat na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapatlaw na napaturungan ni pong Allah Ta'ala sakali saja dibaca pong Allah Ta'ala jamin. Di makali pong Allah Ta'ala napurang Nabi siya. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu. Siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya tuannya, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati, ito suya jamin sa surga. Iya benar lo tapala.